Kenya iri kujukia uchiathi mwakene jwa 1963 rais wa mbere mzee Jomo Kenyatta ni atumiririe na kuga ati muoroto jwawe ni kurua na nthuba thatu umwe wa nthuba ari kwaga kithomo miaka 62 nyumene ana no bakuthomera rungu rwa miti na irasine bite akibwega untubura nande botumaga ana bakaremwa kuthoma bwega kirikati benjero chukuru cha nasare ire rungu rwa thirikari cha county na cha primary na secondary ire kiri thirikari nene o mwaka county ni chia mukaira kigena kuringana na katiba na bwabunge ni ba mukaira CDF ire gichunje kimwe kibatere gwa kairasi na mantu jangi zege kithomo ende kwina guntu kuria ana bethiritu bakithomera mugunyene ni kwaga irasi ni kumane na untu bubu nikio tukubwa na rwa tugukuria kwethirwa ni ukuthugania thirikari ya county na thirikari nene ni bakujukiria na gitumi mantu ja kithomo thirikari na tongeria ni bakujukiria na gitumi mantu ja kithomo araniria na bauti gukurukira namba yetu ya SMS neo 23578 amona kinya kiri mutandao wetu wa Facebook na kinya YouTube amona ntetere nkureterete ni Yareto kudhurania kirindato cia weru uretaini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mubunge Shadrack Mweti kumenerwo ndiari twa bachukuru ya Kireru Primary baromberia kuthomera mangabana kurema gwitikaniria na rwangirwo gima thirikari nene ne gukonia wandikani bwa mabisa ba UHC. Tumurume wa miaka 60 kwirika gutendera na kukwandaga tene anete utuku ntere cia nkondi. Ayuthi gembe gukatha muchemanio jwa rais na Meru onde bamenerete Mwangaza ne kugeria gwaka ntakari etware antu ithinkia. Mwonanire twa mathitho ni Purity Richard na ningetwa Maureen Kinya. Chukuru ya primary ya Kireru iri Antone ateke kumania na irasi kathomba kurema gutumika kumania na bio kuthuka buru mithangiko ezi netigirite ana bachukuru ezi nande kuthomera chukuru ne motori ya PCA Kireru. Mubunge wa gicigo giki Ndagitari Shadrack Mweti noroti bonene kumania na gutezaniria chukuru ezi onde achiari bethirite bagechomia na michango ende batumbite kuthurania mbete ikungana motugikare na riboti eji. Ijini skuru ya Kireru Primary rere wandi nego jist na nithirite rumiri ni mathina nkabo na thina ya mbere toro kona irasi bivitano bitithirite bikithomerwa kagita gaka ni untu bitiageri ikirikana kumane na mbura nthiruka na kagita kambura biujuraga mugujo gaitia monkanrisene na kuona ukabituri makutho na nyuma kenda mugujo na kumira kwa ura na reu muthetu kana kithetu gigatigwa kirasine untu bura bwete ogwatikireana munkana ndi akinya Antone akuromberwa arabakathomagira kiri kanisa ya PCA Kireru na kinyankurukira sibiu bingi toka byageri mono ni untu taike no kona na bethomera kirasi kya mabati na kinya bibingi ana bakuthomera ndisha chitena bioni untu bura bwethirite bukyo gwati skuru eje na tukiaranire na tori baskuru eje bethira bakiorota muno bondi na kamite baskuru eje wa mwana mujumbe wa Southiment Daktari Shadrack Mweti niguo tejaniria na kurekaniria skuru yawe ya Karojo. Mujumbe wetu iu ni ngugi yawe lakini ati tutegagira thaiba kala kanisene na tutize bakauma naore na Sandra katendaga kuga ethera gatutethia agita kambura gakinya gwatuika
ana kou batyo na go kinya ne moguo jou dina inge romerete skuru ejene bioro akariba bakyuga bima bya kimbere irasi binge bakyuga ne biojore na kinya bakyuga bya rimone bya bidhoki nkoroki araba ugete ne ogwandira bakwenda guitethia araba kugarimone bakira biomokandira barindene tuoro twari mugeta mwari mugasemagiriria turi akue kugwa kumania na madina jaja romerete skuru eje atori bane bogete ne bagerete kudanya mbesa bakairasi ana baobo mogwatine ne untu ni bataja ni roni atongeria bao inde bakyugeta garao ne remeto guchara matunda ni untu kiraske moge timbine kyagete mabati na keu kenge kimbina kyo getereketie buru ni atiari twetonoga tugiaka cukuru na cukuru inge twana ikia kwa CDF na ndini akaribara bone ni korota mojumbe wa Dr. Shadrack Mwiti bake mwamwerijo mojo kwithira mbete kuchwanta ya skuru eje na bake ukaja gutwika geta na mbere kubo utatira kinyabo kagite nega siasa bakethira bake mutatira na tote korombo tebyo gatukuga ngo gya mujumbe amenye niriko wona rega gushugurikira cukuru yetu nyuma ya mweri jomwe akeja naja kaira kiturombaga kura ni wesiari kumakerero andinego jisti geshigo mbunge ke Southiment inge reportrate to shewero reakwarieto ni mutuge kare Thirikari na atongeria ni bakujukiria na gitumi mantu za kithomo. Thirikari na atongeria ni bakujukiria na gitumi mantu za kithomo itanambere na kwaraniria na bauti kukurukira namba yetu ya SMS 23578 na kinyakiri mutandao wetu jwa Facebook. Rwangi rwa kithomo ntere cha Narok ya gatigati ni baingete chukuru ya Seventh Day Adventist Primary na Junior Secondary nyuma ya muritwa umwe wa mumbire jwa muthaka kwithirwa oragi na mwirijo wawe gutewa kiorone uchunkoni ni bwitite na mbere guchwana na kaumoka gikuge kionde ogwana kimako bikujiri bone ne achiari na atori bakiromba machokyo na mpwe uria kumbikika. Abitha barwangi rwa kithomo Narok Central ni baingete gwa kagita gati kumenyeka primary na junior secondary ya Seventh Day Adventist nyuma ya murito umwe wakaeze kwerekana kuthenjwa na njirete kumenyekana na mwirijo wawe kugwatikana kiorone gya chukuru eu. Mwerekeria munene wa kithomo Narok ni akujirite karikare akiugo chonkoni ibwambiritie. Any boarding section is an illegal entity and we've seen a lot of blood and the boy is in the mortuary as we are speaking now. So we are closing this school today and on Monday we don't expect any student to be here. And we'll leave that to the DCI to investigate. Akari ibetete na mbere kuonania muthoro joba kiuga chukuru eze etena kinya ukaria bwa kungana. Chenye metuma ni mtoto kuuliwa. Innocent mtoto wa standard 4 ajui chochote. Tunataka haki itendeke na tumekasirika kama wananchi. Mtoto alikuwa darasa lakini ni kama alikatwa shingo. Sasa hatujui mwenye alimkata. Tunataka haki itendeke. Tunaona hali ya hii shule kweli sio nzuri. Tukiangalia kuanzia fencing, tunaona kweli kuna mianya mingi na ukiona mahali shule iko hapa ni katikati ya mji wa Narok. So tunataka kabla hii shule iweze kufunguliwa, baada ya kufungwa, tuweze kuona hii shule imeweza kurekebishwa. Tumewekewa lights, security lights ambazo tunaambiwa kwa sasa hivi hazifanyi kazi. Amwapo ugento kira kiumerete ne ate chukuru ejete maukune za thirikari ta chukuru ya ritwa ya kurara. This school has not been registered as a boarding school. It is actually registered as a day school. So number one, that's one big mistake. We've been told all have been arrested, plus including the head teacher. Akarinande bakiromba biuria biao kuona machokyo. Lakini tuko na swali ambaye inatukita mizizi ya kwamba hatukuelewa na hatukuitwa. Mtoto anachinjwa, anakufa, anaaga. Kwa hivyo tunaomba serikali yetu ambaye iko kwa kiti iweze kutusaidia, tushikane pamoja, tuweze kujua mwenye kutenda hiki kitendo. Na tunaomba ya kwamba serikali yetu washukue hatua ya uchunguzi ya ndani
mpaka tujue jinsi vile hii mambo imefanyika, maana hapa kuna security ambaye anachunga shule. Mkuchanio gatigati gakanjo ya mangabana na rwang'iro gimani chetete na mbere gukujerwa nterecho izire ikioneka kuremwo gwitikaniria iguru ria kandarathi cia ntwire cia mabisa bogi marungu rwa UHC mangabana barinyiria no mwanka thirikari yambe erekerie bilioni 9.5 cia kwandika mabisa baba bakiuga bati kwenda kugererwa murigo batumba gukamata rwang'iro gimana ruru rienda mabisa baba kwamba kwe wa baruga changu gere umbecha cha kubandika ikathingata unyumene. Anthony Kathenya katumenyithie. Kanjo nene ya magavana gwetukira mwikali yetu Ahmed Abdullahi lini bamenetete kala ministry ogima bwa mwili le kwandika rutingo giba mubango tungata bwa mwili wa UHC na kwithira bakibanenkana na kile thirikari ja county kulingana na COG. Thirikari ja county getekire kujukia rutingo gibaba kithiro thirikari nene kongera kigina kia bilioni 7.7 kile thirikari ja county mbesa ile batere kuthikire misara ya rutingo gibaba amuna thirikari nene kulekire kigina kia bilioni 9.5 ile tendeye kile rigitani baba. The transfer of UHC staff to county governments must be preceded by the allocation of adequate resources amounting to Kenya shillings 7.7 billion from the Ministry of Health in line with the SRC approved salary scales. Gratuity payments amounting to Kenya shillings 9.4 billion for staff currently under the contractual terms must be settled by the Ministry of Health prior to transition. The ministry cannot alter the contracts to the UHC staff without the involvement of county governments. Kanjo ine magavana kimenagire ministry ogima bwa mwili no ntubakugire kuona ni mbele mwingi ati thirikari ja county nijite kwenda kwandika rigitani baba. Kanjo ino ithoka gitagaka ikerethegite mutaratora gusunkuna rigitani bala bonde balende mubango joyisi no uthithikire na withiro thuranite kanjo ine magavana amuna ministry ogima bwa mwili. The ongoing verification exercise of UHC staff must first be validated jointly and the report officially shared. Kanjo ni magavana ukagitagaka ni ulite thirikari nene kuongera kigina kia bilioni 9.7 kienda gutethira kire impongedi ja misara kile rutingo ge ba thirikari ja county. The total amount required cumulatively is Kenya shillings 4,704,942,082 shillings. Na kile watho ba thirikari nene kile thirikari ja county bagutumira mubango wa GPS kile unenkaniri bwatenda kile thirikari ino. Kanjo ni magavana iliko watho bobu ni bwangaratanitio tungata kile thirikari ja county nonto bakwingo wampwe na kuino batoru bwa thirikari nene kwebi watho bobu kienda walaniria no thomithania bwithiro bukithithika. We therefore call on the National Treasury to immediately withdraw the circular directing the counties to implement EGPay until proper consultations, legal alignment and capacity building are undertaken. Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Siasa cia nthiguru ni cionekete kurura kirimambura ja kuruguria gikundi kia Ameru baria baturaga mbwa kiria kiguchita Ameru in Pwani Welfare Association. Kirimambura ja karikirite mushine jwa Mombasa na gukinywa ni atongeria nkabu ario mubunge Mpuru Abure munini wa rais nonekete kugwatwa mbaru bonene Ameru bakirombo kuringa njeki thirikari ya Kenya Kwanza. Siasa chetu tamni watete mwanki Kirimambura ja gukungwira ngwataniro ya Ameru bara bakaraga mbwa atongeria bara barari kiathone kiu bakionekana kugwata mbaru rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki.
bakiaria bari Hadija Primary School gicigo bunge kya Nyali kaunti ya Mombasa batongeretwe ni ageni bagitio mamburene ja umubunge Mpuru Abure wa Tigania East, mubunge wa Igembe North Julius Taitumu na PS Iwanda Kiburi Kiremi atongeria baba ibaugete ate boiba kugwata mbaru kuthurwa kwa Rais Ruto 2027 na kuma Profesa Kindiki na waju kigite kya urais. Sisi wa Meru tuko kwa serikali. Mwaka 1960s waliongoza nchi hii alikuwa ni Mkikuyu. Hatikuambiwa tutoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Kibaki miaka 10. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Uhuru Kenyatta miaka 10. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Ikachukuliwa na Gachagua miaka 2. Meru akuambiwa atoke kwa serikali. Wakati ule imechukuliwa na mtoto wetu Kithure Kindiki, ndio sisi tuambiwa kwamba tutoke kwa serikali. Mtakubali? Mtakubali? Kuambia nyinyi watu wetu, kama wewe mmojitere kidhakene, kama wewe muidhoene, sasa sawa. Watu wengine wataingia na kuambia sitaki kuona Kasongo, sitaki nini. Sasa maendeleo yako wapi? Barabara utatafuta kule wa Munyoro. Fire si fire. Noma ti noma. Situa watu wa kusema asante. That community called Meru has produced the Deputy President of the Republic of Kenya in the name of Professor Kithure Kindiki. We must say the president tumwambia asante. Sasa because like mheshimiwa amesema hapa Kilinja itatike viambi. Kama sasa ni mtu mwingine angejua kuna shinda kuna mbasi hapa. Si ametuma mambo mafuta amekuja kuweka hiyo kadhatiki tu. Gikaro giki kireki kuruguria mbasi njero ya ngwataniro eje ya Meru iria bagweta Meru Pwani Welfare Association apwa na aria atongeria baba barothire shilingi milioni 1,600 cia kuria irandu ria ngari eje. 300,000 nimetumwa na naibu wa rais. Mheshimiwa Mpuru ameenda huko elected leaders have a lot of power. Amekuja na hiyo amekuja naye. Sasa mimi nitaongezea hiyo ya president na deputy nifike 1 million. Mimi nitaongezea miangapi? Patron wa ngwataniro eje hapo Eric Gitonga uria kinyoto meretie kurwira kairi giti kya Nyali Mombasa na iringirite ndebe na nkuruki kuria Meru bau bambwa kugwatanira gutiko makania ni bakuma rutere ruriku kenda kinya kaju kao kaigikanwa endera bari na mateta kana maromba nanda mutharimira giti kya Nyali na imbicie ngayokere mara no nyambe neitu inamyanjala baba itu tukuvira baba twawonka itu. Sisi wa Meru tuachane na tamaa na tuache na wivu, tukue watu wa kusaidiana. Unajua ukisaidia mwenzako leo kesho ndiye atakushika mko. Miadieje ni gwati mbaru ne mukaririgite wa gema gishigone kyambo a Geoffrey Kinuthia. Masendomba, Wero TV. Mtumurume wa miaka 60 ni atirimia atete uturo nyuma ya kirege kwirikana karageragia kunukia ndagata ya muro jwa ntenderuni kagita karia aranite umite thokone ya Nkondi kuririkana kuombika. Mtumurume uju uri ogwitwa Mwathi karatendere ndagatene uriria iria ithiritwe kithithwa kijua kali ni akari atongeria nteri jinandi ni barombeto kuthondeka ndagata izi ni kenda kurigiria makarikataja. Tenturania kiareni wa dini ya Nkondi nyuma ya mtu mwe kwa rito Mwathi Chinga okuparatio tugurira ringa kaberekiga ntenderuni na ntera bantu yikeneta mukoyo na korokera ku Mwathi okwara yunjurire kiongo kirero yeni kagita kara yo ntubura gomba kuigubura temira totoro bwake itakawire aya mtu kumutethia haraka atwika drawn by water watu karoi rwa murire nuntu awere kiongo kirire ndeni aruji na maguru machure twigoro kauga kiratu kyo kya watu muchumari ndagachani euro na tuko itwaraga ni dekaraga chaka
Twiriko jiritwe na assistant chief wa Nkondi sublocation bwana Mwangikire orankurukia uritia kari kuibebaniria na ntaira ino nonto nyingire ku ndi bachuye utumagira ndagachira chake tobwega ikienda tukabwe ndima tutamakare nonto ripotira twenio antu bagwitiano ke utiongia akua ojo nwa wa mbere nwa Cyrus mwathi nwa kwira rwa mbere agagatara niaka ntukuromba turi bonthe ibabo ndi gutumagira tutuni tundagacha tutunini Mweno gwa karinteri ni boritie MC wa Gitonga Kithuka gutigira na kubakira ndagacha bantu aga kunyithia mitingo eno omba atongoria baetu bae patruthire ka drift yaka tuto kuringanagiria aga unantu kuringana na mantu mama atende kiria emundi mantu mathuku mono nkuromba MCA Gitonga Kithuka na women rep aye ba organize baumba guturuthira kaira gaka bwega no tukaira kiko tumba kuringanira na ara tukatibwa Nkondi ura ira ingi na ara buthita ba muchobi ugu indi antu bambiritie kundikangira mono na tibwega no ntu gathuku mwigatharirwe muntu uyu akirutwa oito koromba mwesimu Gitonga Kithuka utwakire kandagacha kega kinyarwana na cukuru uringagira ogo antu bathoko bathiete thoko no baringagira na ikathuku mono na ikambie kuona muntu urite muntu no akaka bindi kuthiuruka ndagachanira nene nagwa na kwenda kugita shortcut akathiuruka nene no ntu ino ndagachani thuku na mbau cia unikangire kwa ito kubindi turuthirwe twaromba gwecima uturuthire ndagacha embega ire kaomba kuringa na ana kinya bathiete cukuru no ntu nio nkubi Kiripotera Weru TV kumantere chitharaka Bito Paul Gwakabithe na ugeta kuraja nontu nkethirwa ngicokera na rugono rwegie akariba ugoti wodi-ini akachio aria bethirite bagiteta bakiuga thirikari ya kaunti ni ithiritwe kibatezaniria bonene Keke kabeja na kamutu yake kenda nje kwitherema nekara nice siri ni mutujo nice extra premium mutindi ngiye na kamusere inyaju twena jua mbishori kuma nice rice millers mwea mogori wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo muthongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio chabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ni imboro na imure mutheri motutujonge ni nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. Poshmark Meru College ni kwa kanya arita bonde barabara kete form 4 kuigwatira umenyo bwangu geshia ubundi na utea. Ture na courses mwanya ta beauty and hair dressing, computer packages, foreign languages ya French na German, cake baking na pastry, barista na mixology, fashion and design na ingei nyinge. Ujokane ba mweri jokenda ni bwetete na mbere eja wigwatire kosi ekuku leo. Turiongere Ntege Plaza ngoroba ya Idhato tauni ya Mutindwa. Kumenya manto nkoro kito ringere dimu namba 0754 244 244 kana 0700 819 685. Poshmark Meru College. Skills in marketable courses. Tukuwate ugeni Eden Baba Beauty Spa njaya kuyo thongi botengana na bongi kinyabure ku aja Meru njona harwa tukuthongomia na magurija te kuinyeria mubuko jwa kuja class haircuts, coloring and styling, spa treatments and relaxing massages, nail art, manicure and pedicure, makeup and beauty consultation, dreadlock installation and retouch, waxing, eyebrow shaping, scalp treatment na jange. Aja Eden Baba Beauty Spa turi kuthongomia mwanka nthiguro yonthe yuge ebai turi Greenwood Mall floor ya Idhatu na
turugura ntuko chonde kuma Jumatatu mwanka Alhamisi kwambiria thaa 2:15 cia rukiri mwanka thaa 1:30 ciogoro. Na cio ntuko cia Njuma na Jumamosi ni kwambiria thaa 2:15 cia rukiri mwanka thaa 2:30 ciogoro. Na ntuko ya Jumapili ni kwambiria thaa 6 cia muthenya mwanka thaa 1:30 ciogoro. Turingire thimu na rugukurukira 0723 555 015 kana utuchwekire mitandao yetu yonthe. Eden Baba Beauty Spa, where class meets confidence, because yes, you deserve it. Good evening and welcome to the greatest show on earth. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina matter. Reconnect now. Dial *423#. Je, wajua unaweza omoka kupitia Times UDT Sacco? Jaribu leo. Nunua shares ili uweze kuingia kwenye orodha ya washindi. Kununua share moja ni shilingi 100 na unatakiwa kununua angalau share 10 kwenda mbele. Mshindi wa the grand prize atakuwa na nafasi ya kuomoka na gari aina ya Probox. Pia kuna zawadi za kila wiki ambazo ni gift hampers, airtime, boda, dairy cows, fridge, solar panels, TV 43 inch na laptops. Omoka na Times U Sacco. You buy shares, you win big. Kwa ujumbe zaidi tutembelee katika ofisi zetu Nkobo ama utume ujumbe wa email kupitia info@timesusacco.co.ke ama piga simu kwa 0703770457 ama utembelee matawi yetu ambayo yako Nkobo, Mitunguu, Kariene, Githongo, Makutano, Timau, Mukodhima na Kadhwana. Omoka na Times UDT Sacco, your timely financial. Times UDT Sacco, your timely financial. The stage is hotter. The pressure unmatched on Next Superstar. The top 10 contestants are giving it everything they've got. Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. The battle is on for the crown of Africa's next hit maker. Every performance could be their big break or their final bow. Who will rise? Who will fall? Who will win it all? Renew your subscription for 2 months on your current bouquet and get upgraded to the next bouquet for 60 days. On the move, stream every performance live on Star Times on. Star Times. Enjoy digital life. Wait. Lea Premium Flour, nurturing the world. Available in a store near you. Na kumania na maoni jaku jarao tutumirite kagitene gaka Wero TV vipi Dennis, hiyo ni aibu sana watoto kusomea chini ya mti. Serikali isaidie wakazi wa huko kwa sababu haiko serious, ni kama hawa support masomo. Thirikari etikujukia ithomo bya na beto serious at all. Mbeta Jotham angeta na mbere na ukumenyithia nteto akariba ugoti wodine ya Kachuegembe South ni bagutetanikira pakwathira ni gutigwa mpio
kione ni thirikari ya kaunti ya Meru ni bakweza na ngerekana na thoko iria itwire bangeri gwakwa kuma tene indi mwankira na rwaturi tarara ikinyanirite kana kinya kwambirwa iromba ria unande ni kiringa bana mutumantu ithingia kubaririkana kenda bomba kuringira biashara ciao antware kwagirite. Dennis Mugendi na Nteto Eji. Kiti kithaka indi ni thoko ya ugoti iri Rwandini ya Kachiu gicione kya ubunge kia Igembe South iri kuonekana imurandi jo mwako jotejana iri tue na iririkana musingi jwayo jwambirirwe ni ngavana uria alikuka wira Mwangaza na kuma akwe bebiro gitino te bwathithika na mwankana ndi akali no bali thinene inene tontu bakwenderi into biao muone na mburene batu kuma igitarira twari na kachoro ikia kwe itombere kwenjira mutaro yo ngabana wetu kawira Mwangaza no ywenja na umere lakini totona kuendelea kwa mutaro yo nkomea ana betu itorigana bwa biasharene na thoko bonde lakini mutaro yo yukioro da ino tototene nyesioro ya county council totona kioro ngwete ke mutaro yo yu ana betu beta sioro no totote kioro ye ni kege to kege kya kachoro iketo bwedaria kachoro batu nyoki aeletio wong ikiani kenene na toina mundu mnene lakini totona mtora omba kweyaro amana na yu atotungatira ndio ranjirito ne awangapana awura Mwangaza redrite ora ambira kutane sineti ne rule tumero sana ne akariba atoriba to bataraka nitumero na atoriba to batera ne rule nenda sana kwa ibado unaona tuliande membe ora itabia kana kwera thoko iji ya ugoti iririkana thoko ya Kimumwe na ithe iri nene iri na magana ja biashara kuma ntere mwanya cia Igembe na Kinyatharaka na thirikari ya kaunti ya Meru gukurukira ngavana Mutuma ni kuromba gukokia maguru athirikiri murandi joka wira Mwangaza ambiririe antu bogoti tomba kwira Mutuma yeruare kana rojo atutethie tombe gwaka kieni kiege atone kenda batu tomba kwethira tukaitatira kana ciani bila binge muteke Silas mheshimiwa wetu wa Kachuand itukuroma na ithio ikinene no kwaile ne rwere ogoti imutaro yo enzirwe na yotigo yote torinya materials yote bia turokwo gavana kawira iwa enjete mutaro yu irwere tera bandu rina thina. Dennis Mugendi, Weru TV, ntureni ya ugoti Wandini ya Kachiu, Igembe South, County ya Meru. Gikundi kia ngwataniro ya mbeo mbithi Begembe ni bachumiritie kurita uge bwao gukonia muchemanio jwa Rais Ruto na Meru juria jwathithikire kiumia kithiruga rune ya Rais ni bakenerete ndiungaizi bakiuga ikezane na machiara ja mega za mirandi iria Meru bekirwe wirane ni Rais ni borotete kawira Mwangaza bakiuga niwe wari mubangania wa karibaria baithiritwe bakiri wake nikenda gwakira Gavana Mutumari yetu antaka. Marion Karugi na ripoti eji. Youth Association Baani atongere ba ikundi kia Yembe Youth Association batongeretwe ni mukaririti wo Richard Mutethia na basiumirite kuonania kurea kwanirwa kuo kumanya na bamwe ba Meru baraba kualionga ya Meru garune ya Rais Ruto mushimunene ywa Nairobi itari no gunikiri ya Meru ayuthi baba kiwalionga ine ya gunire ya Meru bunene nonto Rais Ruto na thomere miradi kadhumba ya weti na mbere ire weta na mbere kaunti ya Meru irombi ni atongere ba Meru batongeretwe ni Gavana Mutuma Ntwethingia tukwira twetere State House itombere ushokana into bibingi bimwe itwerwe barabara ikabudwa Meru town na tukara Meru barabara era kuma makutano kuma kaga yename yara mwekenda tomba kubwe Meru yumba kwa city na barabara imbinge itwaerwe irasi imbinge contractor barabara jirene ibasokerwe so tutaitere utheri itombere kuyana into bibinge na binge katue anto baraba kwenda kuthukia Gavana Mutuma baraba urasia kanyaga kuruma Gavana Mutuma ito kwenda obera batetumira ndionge State House kuthukia Mutuma kuma atongeri ba Meru County baratombere gwethira twendene ya State House badu tutende tike wake itwetere president na thomere maendeleo yare yite kubwethia ndene Meru County na tuthomere barabara cia tigania na thomere cementi na thomere cia Yembe Inkai na thomere mantu yara yonthe ombite gwithira tubwithiritie
gavana wetu itwibiru athoma maendeleo yonthe ya bombete kwithira baranirite ya thirikari ya President Ruto. Nibaukirite ura wari gavana Kawira Mwangaza na kuwa ni atumite athiati bawe mucemanio-ini yu na ni baba utambia rwaria mitandaone ati liunge witari na uguni kenda bameneria gavana urori kumutuma ntwethingia. Former Governor Kawira Mwangaza na atumite antu bawe ni kenda bathangalania mantu yara ni kwithira bandae nirio tonere antu ibaturire bakiua batumbe kuthani facilitation batumbe kuthani transport batumbe kwa wabia kuria nika kwenda kwira Amiru Victor Kome ndake Kawira ire deputy party leader nere kuna ne banganachia na barabangi itokomenya kwena antu bare na jaro na baibangi ta baretete antu bate andiki na batari na invitation weta State House ibo batiro State House na ibo batumeri ni Kawira Mwangaza kenda baomba kuthukia gavana mutuma bawa batari rwangarama na bawa batashughulikirwa ende katwere antu babonde boba kuringe tuma nau itogomenyoro butumite lakini gavana mutuma tumugarite area reriko na atithingithwa na bote muthukirie rietwa antu barabonde tureire kuibwa kumbe tiga betete bongwa ibare na command center yo ere wetwa Kawira Mwangaza commanding center ira yumbite kwithira itikwona buru yaga ira wetwa Kawira Mwangaza commanding center ira yumbite kwithira itikwona buru yaga kwebu mutuma gubwithia ibo batumire ikosi kyo kiraomba kwithira ki ta State House na area sibatari official list ira yari na ntobara aliki ndene ya ikulu ya rais bakiariria uguni bwa thirikari ni barombete ayuthi bangi utonya kirisi BOA yo kenda bagunika bare amwe bakiromba munini wa rais Kithure Kindiki ubaguna na murandi ni kenda baukira uturone tutekwenda yuthi renge batumirwa mutumire yura baithiritwe betumairwa miake ya uganyumene so itukuromba yuthi kuonthe na bari ndene yegembe north igembe central na igembe south baungane na muungano yo twanjiriretie kenda kutwika uteti wa nyuma utikayo otoma wa kurairwa nchobi kurairwa mainto atigobwo wita kufuruga kenda mutongeria orogo meate nantu atumira njira cia sotikati gugu mutongeriene nitukuromba deputy president Kithure Kindiki aturetere program atwe empower aturetere bikibiki na aturetere car wash na bira bingi bikomba ukiriti job opportunity na kuempower vijana vyetu ndene ya igembere onthe we mo youth ara kuonthe kubwori iyo atanire ne kundike ito welcome wherever you are kiripotera Weru TV kumembe Bito Marion Karugi wa Kenywa. Thirikari ya kaunti ya Embu nirekerete marandu ja mung'anajo milioni 6.3 za ajie 16 barabara no batu na bara mamitu sibitari ya Embu level 5 pathithitio njira ya gukungura miaka 100 kuma sibitari je ere kurugurwa. Rita Mwaniki na ripoti eji. Thirikari ya kaunti ya Embu ni reverete arwaru agukoma thiini wa thibitari ya Embu level 5 mbia cia thibitari cia mwegano wa milioni 2.6 kuringana na gavana wa kaunti ya Embu ni Wesisire Mbarire. Ino igatethia arwaru aria matari na uvoti wa kwirivira mbia ciao makore makinuka andu aria onthe akomu kiumia giki we have waived bills of up to 2.596 million. Nigetha nginya Paul magote kwinuka tondu ni avurukana atia as a way of celebrating. Waugo thirikari ya kaunti ya Embu ni gukorwa ikiagirithia utungata wa thibitari ino ya Embu level 5 na njira ya kugura ngari ya mwanya ya arwaru. Chairman, I want to promise you I'm going to make sure there's a new ambulance in this level 5 hospital. Ambulance. Now kile komenya ambulance to ambulance. Kwe ambulance yeta kwa ICU. It's a moving ICU. Ate patient wanakokagia tia. Kwe na machine nginya cia kumwekera kila mahali. Agote kukinya bali anaenda kweka tia kukinya. Mariti miario ino thiini wa gukungwira miaka 100 ya utungata wa thibitari ino ya Embu level 5. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbita Rita Mwaniki wa Musiri.
Gikaro kia Antigua kia Jerusha Mwiraria kiria ninja kiri nkurukia na 80 negitite na mbere kurumirwa ni mathina onde thirikari itumiritie wendi bwa kuinga ikaro bibi tukiaraniria na arungamiri bagikaro giki ni bethirite bagitariria bisi ni othina iria nene buru aria bationete utethio bwa thirikari bakiuga thirikari oeje nio hikagia na kinya kethira ni kwendekithia ikaro bibi kuingwa. Muturumuriuki na riboti eje. Thina iria cithairwo mirite muno njaire menyerana iria citikereja children's tukinyete njaiji Jerusha Mwiraria nikenda kumenyera bamenyerana baba. Kwa mbere kulingana na arungamiri ba njaiji bagwite thina iria nene bokurukira ni mantu jegie mbeca muno kagita karia ana baba barakura ni bagwite bisi ya gwita secondary kana university. Tuena namba yana ya ana barkwira ana ite na nawe kwa skuru na ito to chebe na kuita school fees na ande ba primary school ba junior school na ba high school ola kinya university na kuogerera au kwe bage bakata school oje university patato nde kwe babetete university nande ana mugwanja kuma ruju lakini tukuria ni atatumba gutethwa inye thirikari no ntwitwetha twina kiti ya CDF lakini kuma CDF re kuma rira umweje yambiririe tutone totethia bwa CDF ndene Meru County kana thirikari geria gutethia ana bara twinabo na ndi twingwa tukwirita tukageria kuthithia woko igita na igita kenda tumba gutethia ana jara twinabo bajari nandi ni kulikara kwa no ndo thirikari kuthona ndugano kuinga njaiji ende andu ba thirikari no bakureta na mbakaraku ona boto kana kuya simba kana kuya simba zo sasa batota ana toka ibage kumana batu bakotonda na ande nkole ndi natobeke bonde na ngeni kwenda kuingwa iji ana baba bondere ina tukabeke ba jaba jechi ayinko batarare ko na batena ene irangwa thika ne dugane bonge yone kada kai akirana antwa akara kada ba to ya support muno mage school fees na to ya dira sana bate kwetha bene dugane no ntubongwa no bo turetera na baba na ituku baromba bakarende guru bachinje mind yabo bamenye ana batu inabo twingwa tukari tutethia ana barabe banthiguru igi twingwa tukiumba gwitethia na njira tukumba tethwa ni antu mwanya kwa bakiromba thirikari ana jababa bethe university na bangi bakathoma secondary bethe bagitethero bwega na nyakuromba antu bethe bakibagwata mbaru kimirandi mwanya na bakatho bagita arafu inyana bau bangi baome na au inyetho amaici jomi gukasana na kairenga barombera yani kwa mtu community ore guchiomba batetheria areka mwana uranture ne utherio na ara kwena children's home tionde ana bawi batethio no they are needed vulnerable bamwe bareta wane officers ba thirikari ba office ya children kubareta ge ma children's home na batena konto kwa kwana konto kwa wale baije ne children's home wera baikeriwe anto bonde tariki 7 kuna okeleo tundi tobari kakenda poida tourist funds ya school fees itogeta every year non toba college funds na winter no boto support orokedwa uri no wijo atu support kenda tombo do mabwega Muturumuriuki Uru TV mutiryo kangangi Nkatho cha mwanyi kugwatanira na bautwikire nteto chetu cherutha ithatu ritwa ni Maureen Kinya monanire to mathithio ni Purity Richard. Good night. Eje ni Wero TV.